Maemo a be a bonala a kaonafetse nako e ntši ya karolo ya letšatši le hono le mollo o be o bonala o le ka tlase ga taolo. E fela mathomong a mantšiboa bahlankedi ba palamente ba begile le go netefatša gore go phulegile mollo o mongwe. Tiragalo ye e ba kwešiše bohloko le go feta. Mollo o sentše moago wa kgale wa palamente le dikantoro tše bohlokwa tša lekgotlatheramolao. Bahlankedi ba palamente ba latofatšwa ka go se matlafatše maemo a tšhireletšo. Eupša sepikara sa palamente Nosiviwe Mapisa-Nqakula o re a ka se rwešwe maikarabelo malebana le kotsi ye. I'm not responsible for any dropping of the ball in terms of security in parliament. If anything, the report I have received, if you want to attach that to me, sorry. Now, the report I have received from the Secretary of Parliament is to the effect that the cameras of Parliament, because there's been a report circulating that the cameras were not working. Now, just for correction, for the record, the cameras of Parliament were all working. Bahlankedi ba palamente ba phaetše thoko ditatofatšo tša gore dikamera di be di sa šome ka letšatši leo mollo o phulegilego ka lona. I did explain earlier on that a professional engineering team only arrived in Cape Town this morning. They're now busy with the assessment of the repairs, the cost, and the time frame it will take to do the repairs. Baetapele ba palamente ba na le kholofelo ya gore mošomo wa bona o tla tšwela pele bjale ka mehleng.